Je, uko tayari kupatana na Mungu wako? Lipo mara nyingine tena na Bulldozer Yesu anakuletea kongamano kubwa la upatanisho tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 hadi tarehe 13 ya mwezi wa 7 2025. Amini watu wote wenye shida naenda kutoa shida, wenye matatizo yanaenda kuishi, wenye magonjwa yaliyoshindikana siku hiyo inaenda kupatana na uzima na magonjwa yote, wenye kesi ya vifungo vya giza naenda kupatana na Mungu wenu na hizo kesi zinaenda kuachia, wenye shida zilizoshindikana siku hiyo mnaenda kupokea baraka mpya, neema mpya, ushindi mpya, uwezo mpya. Siku hiyo itakuwa ni siku ya kwako kupatana na Mungu wako tena. Amini katika siku hiyo patatokea chochote kile kicho cha giza, na mpaka mafuta wa Mungu na Bulldozer Yesu anaenda kukuunganisha na kukupatanisha wewe na Mungu wako. Amini shida, matatizo, taabu, changamoto za kila aina juu yako zitakuwa na nafasi tena, bali utukufu wa Mungu utakuwa juu yako sasa na hata milele. Amen.